Kulo udaba lento encane lapho kade ekhuluma khona emngcwabeni kagogo kaKhuzani, uMrs Cangwe. Ugogo uCagwe obekugogo osondelene kakhulu noKhuzani. uKhuzani owakhuliswa uyena aze beyindoda aze bengaka. Since uKhuzani-ke abazali bakhe badlula emhlabeni esesemncane. So kube nengxoxo ayenzile nje thize into encane laphayana khathi enikwa ithuba lokuthi aphawule. Naye ubeveza nje umbono wakhe. Bengesikhona ukuthi ukhomba bani or ukudlisa kubani, kodwa ubeveza nje ukuthi sekungaba kuhleke ukuthi okuzokwenzeka kumfana wakho, umzukulu wakho lo obumkhulisa ozowaba indoda, wabona amandla akhe evusa nekhaya. Sengathi lokhu-ke obekukumlandela kumphazamisa, ney'nkulumo engathi zingama zivaleke. Vele-ke into eseze yadunyiswa-ke leyo nto leyo, kade isho into encane uma bekhuluma abantu ngoKhuzani. Abasafuni ukuthi bekhulume ngoKhuzani bese befaka into enhle eduze kwakhe. Yinto eseyaba umkhankaso ukuthi beyikhulume, beyicindezele, beyibelesele, beyipresse ukuthi emqondweni wabantu iziphile lento kuze kube yiyo into okungesiyona. Bekhulume ngayo ize inanele nabanye abaculi ukuthi yebo injalo. Cabanga nje uKhuzani shothi use-responsible for iy'mpilo zabantu abangaka. Ewumculi nawe uKhuzani, akanayo ikhampani yomculo ayilawulayo njalo amakhampani amakhulu aziwayo. Ikhampani yakhe incanyana isiza nje abantu ababili ngesikhathi, ayinani umsebenzi omningi wenzayo. And labo bantu labo ibanika 2 years mase bekwazi ukuthi beyimele, sekukhona abakuzuzile phinde bakhulule ngoba suke sebenamandla ukuthi bangazenzela something, ukubanika nje exposure. Kodwa uyawuthola amagama esemlandelela uKhuzana, sekunabantu ababamba live, kube nabantu ababhala ama-post, kube nje nendoda nje ethize obonayo ukuthi kumele ngabe inake iy'ndaba zekhaya, ilungise iy'ndaba zemsamo. Engabe manje kunendodakazi kumele iyokhehla, kodwa ibhizi negama likaKhuzani iyamthunaza, iyamthuka, iyamgxibha. Ngaleso sikhathi lo Khuzani loyo emgxibhayo uyiphila impilo yakhe, ungumculi okumele ngabe ubanga nabanye abaculi. So uyakukhuzala lokhu into encane ukuthi noma-ke kukhona lapho bengeke behlale bebona ngokufana, kodwa kulokhu-ke uyaphakamisa ukuthi akewuphele omoya loyo, ngoba lento iwumoya ohambisana nomona ukuthi umuntu uma kwenzeka into kumele nina leyo nkulumo niyishadise nento e-wrong njalo uma yenza into senisola yena. Khona wazobiza abantu ngey'mboni ezihlaza ngoba indoda engaka nje, ewumgaxa nje wendoda. Wayekuphi uKhuzani eqala ukucula lowo muntu loyo? Wayekuphi? Ezithi ne-NIU yantontoni ayidelela. Wayekade eqale nini? Because abantu ayacula nabo abanye sebadlula emhlabeni, omgqumeni nomjikijela. Impumelo yakhe yayibanjwe uKhuzani engakaqali ukucula eyizamela ukuze lapho eyizama khona. So manje-ke abantu kumele beyibheke into abayikhulumayo ukuthi-ke ibuye emoneni kubona. So umona wabo bawudisplay ngokuthi beyithi ubani. Angeke uKhuzani uma kunento enhle enzeka kuyena angakhulumi ngayo. Ingani abanye bayakhuluma izinto ezinhle ezenzeka kubona bebongelwe? Yini mase kuyena nithi nomona ufuna into bengaye? Ayikho loo nto leyo, into engasebenzi. uKhuzani akanibambeli iy'nhlahla zey'dalwa zenu zemsamo yasemakini. Yini ekumele niyilungisele iy'nkinga zenu? Akasiyona ikhampani, akanisayinile. So abantu abathi mabenza lokho abakwenzayo bezenzele bona, bengabe besamfaka uKhuzani kulezo zinto lezo. La isemculweni akusikhona ukuthi abafana, iy'nsizwa lezi ziyangcweka, zizona amandla, kuhle lokho. Kodwa nje kubi-ke mase kuzothiwa omunye uwukuthi omunye uwukuthi, u-wrong ngalokhu lona u-right. uKhuzani akadelela nokudelela, akabizi nabantu ngaphansi kwey'dwaba zonina, kodwa omunye ubiza abantu ngaphansi kwey'dwaba zonina, ushaya ney'mpama, kuthiwa uyinsizwa.
hhayi akancane. Ukhuzane uma ethi wenza into kuthiwa uyayincengela ngoba yini inzondo i-deep and akwazi nokuthi bamzondelane because akukho lapho ukhuzane ahlangana khona abantu. Manje-ke siyabonga-ke kuNto encane ukuthi akuveze lokho, hhayi ukuthi-ke sekumele-ke azonde ngalokho. Beveza nje umbono wakhe njengoba nabo bayiveza abanye imibono isikhathi beye ko-Channel O ukuthi siyabonga ngengoma yakho, nathi sesizofaka unyawo lapho ngoba bencoma into abayibona. Nalo ubeka into ethize ayibonayo nesilimaze igama laKhuzani iminyaka ngeminyaka. Methi uthinta into ivele kube kuthi ubhuze beyokhuluma ngalo nto leyo kuze kube ngathi into i-wrong, aze adawuthe noKhuzani kungekho into e-wrong, yonke into i-right. Ngoba yini kunabantu abahlele nje ukuthi wena sizokuphilisa kabuhlungu ngoba thina sifavor abantu. Konke lokho kwenziwayo sekwenzela ukuthi ngoba bafavor omunye umuntu okomunye umuzi sizowisa abantu ukuze kuphakame bani. Ilapho nje indaba. So into encane-ke siyabonga-ke ngalokho-ke okuvezile. Impilo ayiqhubeke-ke umculo-ke udlalwe abantu bayemcimbini bejabula abantu abanye bangena kahle onyakeni bengena kahle zingekho kuyihibe-ke zeminyaka kule esiphuma kuyo. Nalawo mazondo lawo angenasidingo awasali, akukho lapho abayisiza khona or lapho abazobe kuzoshintsha khona impilo yabo ngokuthi bakhuluma lokho abakukhuluma ngoKhuzani. Angeke kushintshe lutho, iy'mpilo zabo zizinto eziyiyona. Wenda uKhuzani uye kumculo akawuyeki, ayikho into ebizoshintsha, bekuzoba le ndlela kuyiyona. Yonke into iyi-destiny kaNkulunkulu. uNkulunkulu usukwazi ukuthi uhleli nabantu bakhe. Manje abantu abangenza ngathi uKhuzani baphathele iy'mpilo zabo makubheda yibo nemphuphe eyaduma ngengoma eyodwa naye iyafika izogcola kuma-podcast namnamzi ama-podcast ibanika i-chance yokudela namabhola kazwelonke angakhokhelwa mameya le lapho kumele beyocula khona nawo futhi azokotela. Leyo nto leyo ayiyekwe. Fana ukuthi uma bengcweka abantu befike bengcwekise kahle ngapha eMhle Stone bengcwekise kahle. Uma kuza kuKhuza umuntu akhulume 5 minutes emdela imiyoca ekhuluma indaba ze-inyoka ukuthi unenyoka nani. Inzondo leyo anidlali bafethu, niyamzonda. Lo mazondo angazi ukuthi nibona ukuthi mhlawumbe ayonenzelani. Lokho kuyonihlehlisa iy'nhlahla zenu even more cause ngisho kuthiwa sekunento ethize ubungayithola kuzoba nzima ukuthi ubize umuntu uzosebenza naye onjengaloyo okuthukayo emphakathini. Mase futhi kusemele umnikeze isinkwa phezu kwetafula ukuthi ndoda wasohla kanjani ungithuka phakathi kwabantu abese uthi hayi nami nje bengikuvikisa kanjani uthuka umuntu upersonal. So ezinye izinto asibheke ukuthi ngeke zimlimaze nomunye umuntu emsebenzini wakhe nganto esiyenzayo ukuthi yena abaye bathiza ayeke benyanye ukuthi ngoba obani nobani beza kanje kubani ey'ntweni ey'thize esibabiza ukuthi besondele bese umuntu eyakhala ethi uyavalela umuntu kwesinye isikhathi usuke ey'valela yena indlela ayiphatha ngayo. So siyabonga into encane ukuthi ukhulume lokho okukhulumile emngcwabeni kagogo kaKhuzani. Lawo mazwi lawo okudoda amazwi okukhula, akekho ongakhuluma lento oyikhulumile wena wedwa. Siyakwazi lokho ukuthi akekho bangakuveza ngeke belinge. Siyazi-ke ey'bomvu ukuthi-ke azifune into ebekahle uKhuzani zizolwa kuyokuphithizela o-TikTok kuyophithizela ama-post nisazobona nje. So okusalayo-ke siyabonga-ke siyazi ukuthi kwesinye isikhathi khona lapho manje izinsiza ithusha nibona solenya khona kodwa ekugcina kosuku ukubambisana okubalulekile nisebenzisane kahle umculo maskandi uye phambili. Nisale kahle bantu benkosi.